I moja minutica za Zorana Žmirića, dakle domaćeg autora, Riječanina, koji je prošle godine, rekla bih, poharao književnu scenu sa svojim romanom Pacijenti sobe 19. Sada se upušta u kratke priče Kaleidoskop. Kakav je naslov, takve su priče. Vrlo kratke forme, slučajni susreti sa slučajnim ljudima, rekonstrukcija toga kakvi su možda njihovi životi, na koji način oni funkcioniraju. Dakle, slučajni susreti u našim životima koji mogu biti bitni i struktura upravo ovoga kaleidoskopa u kojemu se zapravo sve te mala zrnca i krhotine svakodnevice vrte na različite načine. Topla preporuka, novi žanr zapravo, istraživanje novog žanra za Zorana Žmirića. Znači, Zoran Žmirić nije žmirio, nego je širom otvorio oči. Odličan pisac koji se baš onako se razvija. Na humaniji način slučajni susreti nego što je ovdje. Pa kod trilera uvijek očekujemo tu dozu. Da, thriller dolazi od engleske riječi thrill, znači netkome se prijeti. I uglavnom svi znaju tko je u opasnosti osim te osobe i to mu daje jednu posebno težinu i nezgodaciju. A dobro je i dok čitatelji još ne znaju, pa onda taj... Hvala ti lijepa.